Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs-ke ingelinye-ke iqembu eliwadingayo-ke ama-strikers, so i-Kaizer Chiefs-ke kunabadlali-ke ebheke kubona ukuthi-ke ibathole emazweni angaphandle. Njengamanje-ke umdlali-ke engizokwethulela yena umdlali-ke laphana-ke uDavis Kibu ogijima-ke kwiqembu laphana-ke leSimba siyena-ke ongokudabuka ezweni lakhona-ke laphana-ke eTanzania. Impela-ke i-Kaizer Chiefs kubikwa ukuthi-ke njengamanje ikhulumisana-ke naye lo mdlali ukuthi-ke azojoyina wona-ke amakhosi ngenhloso yokuthi-ke kuqedeke indlala yawo-ke amagoli ekuyona-ke i-Kaizer Chiefs. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje-ke siyifisela inhlanhla i-Kaizer Chiefs ukuthi-ke iy'ngxoxo zabo noDavis Kibu kube ukuthi-ke ziba impumelelo. Like ividiyo usubscribe kwi-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.